Papa Aboy TV. Iwacu ni murenge kandi niho twamye bana bimuhira ni muze dusigasira umuco w'iwacu. Bantu mwese mudukurikiye kuri Papa Aboy TV nkuko usanzwe mudukurikirana, murabizi ko tugira umutwaro w'imiryango, kwigisha imiryango ko yobamwe amahoro ikabamwe ibyishimo, umugabo n'umugore bakavuga rumwe, bagakundana, bakaba inshuti ndetse bakita no ku bana babo n'ibindi byose byo mu rugo bakabifatikanya. Rero ni muri urwo rwego twabateguriye iyi filme. Iyi ni part 2 ya yindi tuheruka gukina last week. Rero turagira ngo nimba uri umupapa ukaba uza kwireba neza muri iyi shusho y'iyi filme tugiye gukina, nimba uri umupapa ukaba uzi yuko ari kubayeho mu rugo rwawe kuko nguko ngiye kugaragara muri iyi filme, turagusaba kugira ngo wikosore. Uyu munsi wa none twakuziye kugira ngo ibyishimo by'urugo rwawe nta handi byava, biri muri wewe n'umudamu wawe ndetse n'abana banyu nimba muwafite, ariko nimba mutaragira n'abana biri muri wewe n'umudamu wawe. Kandi birashoboka yuko wohindura imitekerereze, birashoboka yuko wohindura imyifato, birashoboka yuko wohindura uko uteye mu rugo rwawe, ugatera neza, umugore wawe akanezerwa, nawe ukanezerwa, mwese mugafatikanya ibyishimo zo mu rugo. Kandi guhinduka birashoboka. Murakoze, mugira amahoro y'Imana, mukurikirane kugeza iyi filime irangiye. Bye. Ariko noneho kwirirwa mu rugo, rero se ko ndavuga kwirirwa se siho nsigaye nibera je utakigira akazi. Reka nzoza nihamagarira inshuti twari tumaze n'iminsi Allo. Ni jewe papa. Papa Aboy. Nama k'iminsi. Ariko yewe abantu bazabana. Ariko abantu bazabana habe ni telefone, habe no kumenya makuru yundi ko yiriwe cyangwa yaramutse. Muzamubwira se ngo twoba muri ubuzima kuzogeza ryari. Turabavandimwe kandi turi inshuti kandi turabaturanye. Titwobaho gutya ngo bizokundi. Muzamureka tuvugane kuko buriya abantu bavuganye naho jewe gaho ubu nyine sigaye narabaye wo munzu ni kuri noneho naje nabaye wa katuni, ndi mu gukuramo imwe ngashiramwe indi, ngakuramo filime imwe ngashiramwe indi, ngashiramwo indirimbo za gospel, ngashiramwo abazuru, ngashiramwo abazungu, ngashiramwo ewe no kugeza no kubabembe n'abafurero mashi. Narwa nkumva ijosi rirangiye nkaza nigaragura mu ntebe nkigaragura ariko noneho yewe reka mbanze ariko nguku reka ariko uyu mugore uku nguku harya ngo jewe nsigare nteka, yagiye mu kazi asiga adatetse ngo jewe nsigare nteka, jewe naye yaje jewe nteke inje mu gikoni ngo ndiko ndateka. ariko erega nyine ntanzi azomenya. Jewe habe nuwozura data wafuye sino ruhaje mu gikoni ngo agiye guteka aho ako se noneho ko mpamvugizo aba bana se bararyiki aho bararyiki yanjewe gaho keraga nabwiriwe aho habe no kwiyuhagira se oyaye ngiye kuhagira abana yonsuzugura abagore se kandi gase nkuraga ngo mbabinaniwe, ariko kuvuga ngo nike hasi ngo nkorope ngo yinzu ngo kugira ngo bigende guta aragaruka iyo yagiye mu kazi aza korope ayoza amasahani antekere naje tasoni aho abana se banje barabwirirwa ko atarabi we wenyine babwirirwe mana we iwe ariko mana kura noneho nimubona niki kiba kimunaniye kuvuga ngo agende mu kazi ibintu byose yabikoze, niki kiba kimunaniye niki hako akagasuzuguro shewe sinzobyihanganira kanishire mu filime nkomeze nirebere nuko nanone gasimbura byose simbura ibiryo ngombure no kureba ibinezeza umutima. Kandi yewe mpamagare na Victoire kandi yewe allo aya ndi mu rugo
ariko nahuye n'ikibazo uriya mugore yamagenda adakoze habe n'ikintu na kimwe wumva ko gasuzugura ahantu jewe ngeze mu rugo uzuko nono yamagenda habe no guteka adatetse habe no koza amasahani uko twakaririmo nijoro yamazinduka agenda mu kazi atogeje amasahani habe neza uko yakayisize kuravuga gute ngo naje mbikore none uramushigikiye habe n'abana yasize atabatekeye yagiye mu gitondo kare tukiryamye aho none se ari cyo bikora ega noneho habe n'uwonsha rino josi sinorwa nteka cyangwa ngo nuhagira abana ako gasuzuguro se nukuvuga gute aho nimba arabanje nawe nukuvuga gute ibi ngibi bireba umugore ntabwo ni jewe bireba umuntu w'umugabo n'inkuru n'umubaza n'abandi bazumve ngo ndiko nduhagira abana nubwo yaho nubwo arabanje ariko izo ngibyo se ibyo se ni kuvuga gute niwe ugomba kubuhagira ave mu kazi aza buhagire ngo narasaze niko wavuga nawe uramushigikiye reka ngo ukupe mwese muri kimwe mu bafu akoma ndanarushe noneho ko numva no kuryama noneho narushe n'inzaraga nayo irimo ibintu ivyo nanze ako baravuze nyine ngo icyo umuntu yanga nicyo azabona kurabona umugore amasaho 9 Amakuru yo kwirigwa sina nayo na sifuriya ko nakayisize hano mwiriwe mute ese ko nturi kunyumva kuko urashaka kuvuga iki twiriwe gute uko nibwo kiza kuva igihe wagendeye mu gitondo wewe wagiye tukijyana ako nakazi nyabake kugusuhuza ngo ko ndashaka kuvuga iki uko kuragaye ngo nari iki umushiha wowe urahuva none se wari kunjya sinasize ibiryo wasize ibiryo bigenda gute wasize utetse kambanze n'icari ndumva byawe bitoroshe aho niyo mpamvu mpansa isafuriya nasize hariya igiriri ahiya mashi wasize hariya none wayisize ngo nyigire gute wasize utetse se ariko sheri nabyutse mu gitondo siga ntetse imboga kugira ngo bikorohere nimba ari umuceri uteka nimba ucumba banza uhagarara jewe ngo nimba nteka jewe none se sizeri nari gusiga ntetse ibiryo muri bujye ku manga sheri kandi uri mu rugo aho nimba ndi mu rugo nabaye umukozi w'umuyaya ku buryo uzoza usiga udatetse ngo nsiga nteka ngo iki jewe wewe ugomba kuzoza uva mu kazi umve nkubwire ugomba kuzoza uva mu kazi ukaza ugacumba ukarika amazi agasha ukancumbira n'abana babwiriwe habe no kwiyuhagira ndi bariyuhagira none se kurampima abana n'abaje gusa cyangwa n'abacu twembi umve wa mugore we ceceke ko ndaguhima kurandusha uburakari wiriwe mu nzu dore ukuntu inzu isa isafuriya nasize hariya n'ubu iracyahari none wari uzi kwikurwaho nande jewe kurambwira ngo nje mu gikoni ugezaho uzoza umbwira ngo uzoza nje guteka jewe ni ukuvuga ngo n'iyi nzu nari kuyikoropa ndi hano n'iyi nzu nari kuyikoropa abana ntuhagire ndi hano abandi bagabo bazinjire mu wanje basange ko nduhagira abana ngo kugira ngo bigende gute abo bagabo bose bashinzwe urugo rwawe nawe ntuzi ibyo bazakorera mu mago yabo wa mugore wako gasuzuguro ukunda gusuzugura ubwo nagiye ku kazi nitujyama twabinoze none ntiwogenda ku kazi nguze kandi ukora imirimo yo mu rugo wowe ukora iki ukora iki ngambwira icyo wazi ukora uzumenya kunda umugabo umugabo ni ukuryama gusa mu ntebe umva wa mugore ngahisha ukajya nicyo kigaragaza ko uri umugabo amuceceka ceceke ushobora kumbona kandi ushobora kumbona uko utigeze kumbona no kwiyereka nta byorenze ibi ngibi mbonye wabonye iki abana ko bararira n'inzara ceceka n'abandi bantu batoze ceceka n'abandi batakumva ngo jewe nuhagira abana nteke nkorope noza n'amasahani jewe none reka nkubwire ndeka akazi wowe haguruka ukore
haguruka ukore njewe ureka akazi bigenda gute imirimo yo mu rugo zozanye ikora donc ntiwokora imirimo yo mu rugo ngo nurangiza ukore n'akazi twembi twagiye nta muntu wasigaye hano igihe cyose umutwozira twofatikanye tugakora ariko mu gihe wasigaye hano ngo abana birirwa batarira ngo ntiwokoza abana ngo paka iyo nagiye ngo ntahe ngo nze mbikore wowe urumva ibyo bintu byumvikana umva reka kunsakuza reka udatuma kwigaragariza urigaragaza kangahe jewe ugeze aho umbwira ngo jewe nzoza nteka nuhagire n'abana nkorope n'inzu noze n'amasahani abana bawe se ko wamusa nkaho uzabukoze uzumenya ko ndi umugabo wa mugore we ntabwo ndi umugore iyo ni imirimo y'abagore ese ubugabo ikibugaragaza n'ukwigira uko wigize niko wumva kuko ari bwo ariko iyo mico umugabo wakoze ibyo bintu wabikuye wakoze ibiki wakoze imirimo yo mu rugo rwiwe niyo ngiyo nayo irimo naje ngomba kuyikora niyo nayo ngomba kuyikora njewe kubera iki nzobwirirwa kuzogeza impanda ivuze habe n'aba bana ariko abantu bangaburirira ibiryo bazorya umuriro bazorya ibiryo utasize utetse no muri firigo harimo ibiryo bitetse kubikuramo ukabishusha muri mikoro rekera aho ngaho umve kubwire sinzoteka kandi sinzuhagira abana kandi sinzokoropa kandi sinzoza amasahani uzokora uko ushaka kizoba kibi nidushaka tuzorusenya urumva wifuza gusenya ngo bamenyeganya ukuga ngo warasirimutse gusirimuka nuko kugenda mu kazi nagaruka ngasanga watunganyije ibyo mu rugo ibihe byo mu rugo ntunganya ntutunganyirize njewe nkutekere ariko ukangaburirira abana wewe wasize utabagaburiye usiga utabatekeye cyangwa jewe no bagaburira gute sizeri ibyo nari kubagaburira sizeri nibyo nari gusanga bakifite mu nda umve se ifite amagambo menshi yo kuvuga wa mugore nari kubyutsa abana ngo ifite amagambo menshi yo kuvuga tetwa ugeze kure kabisa ugeze kure hega no kumukunyine musige mwarasaza shewe reka nama mpaguruka naha ngaho bafu tasoni ugeze aho mbwira ngo jewe zoza nteka nkorope noza amasahani kugeza n'ubwo mbwira ngo nuhagire n'abana ngo nabanje nawe ese nje ko mba nagiye mu kazi wa mugore gukorera urugo rwacu aho none hanyuma ngo ntiwokora akazi amasaha 9 nurangiza ngo uzi ukora n'urugo rwawe mbanza usobanurire icyo wawe ukora wa mugore we reka umve ngubwire no kugirira nabi ureke gukomeza kuvuga amagambo menshi reka ngende sinokomeza kuvugana nawe uri bumbafu ariko noneho ndatangaye ngo yongerera nabi ariko nta kindi kintu cyihishe inyuma y'ibi bintu koko inzanirirwa mu kazi kora amasaha atagira uko angana nasize ntetse imboga ngo gutunganya ibindi bintu byose aribyo bimunanira abana twabyaranye atari ukuvuga ngo nabanje nyine ananirwe no kubatunganyiriza abana bazaza birirwa ubusa kugira urushako rubi nago uzagire gute ibi bintu nzabivamo koko tukira gute se abana bazaza birirwa batariye akazi ndakareka se hanyuma inzu ariko ndabaca agomba guhinduka kuko ibi ngibi njewe ntabwo nabivamo ntabwo nzoza ngenda sizeri ngo nje ku kazi ngaruka indi sizeri murebe iyi nzu ukuntu isa amasaha nuko nakayasize hariya kandi nasize mutekeye imboga ariko ngo ntiyotunganyiriza abana ngo abagaburire nashaka iwabwirirwa abana ngo ntiyobatunganye ngo paka ngo nzi ndi umukozi njewe ese ko wavuga ngo si umukozi njewe ndi umukozi ese ko yanzanye nk'umufasha wo kumufasha ibyo yananiwe ese ni ibihe yagerageje ngo naje ntereho nkore
abantu baza bashaka batazi ibyo bazohura nabyo mu rugo. Njye ndananiwe pe, ndananiwe. Ariko mana murebe inzu ukuntu isa, kwacisha n'agakubuzo gutya ngo ntiyobikora hajya. Ariko mana yanjye nzaba ndeba umuntu azoza yirirwa ahagaze amasaha 10 yose nari mpagaze, nakoze amasaha 8 baduheza na overtime y'amasaha 2, amasaha 10 nakoze. None ngo sinasanga ngo hari ikintu yakoze imuhira hajya ngo ni umugabo, ngo nabikora ntazoba kibaye umugabo. Sinabishobora kabisa, sinabishobora. Agomba guhinduka. Abana ngo biriwe batari murebe utuntu yiriwe heza abana. Amasahani yuzuye singe. Oya, bino bintu kabisa, ibi bintu oya yewe mana yanjye. Ariko ndabitekerezaho, reka ndeke kuzegereza umutima cyane kuko nosenya kabisa, nosenya. Ibi bintu sinabishobora. Nta kintu kiye kimbabaza nko kwirirwa abana batariye ibiryo byuzuye inzu kaho nabitwaye. Karantonganya mvuye mu kazi ngo aya masaha ngo narindi kuzina rya Yesu. Ariko nta kundi kuntu bamugize ni muzima, tahagurutse ngo akore, ari mu kuja mu kazi akagiyemo kose ngo arananiwe, akaza kicara aho no mu rugo gufata abana biwe yabyaye, abana be yabyaye navuze bimunanire, none se arafatwa hehe? Ayiwe, ibintu sinobishobora. Mutima wanje uraremerewe kabisa, mutima wanje uraremerewe. Ibintu ntabwo twabishobora rwose. Umugore ntabwo ari umukozi, mwese mufatikanyije urugo rwogenda neza cyane, ntawe uremerereye undi yemewe. Ariko undi kuvunika uwundi muntu ari aho ngaho, ibi bintu ntabwo ari byo. Abana se murebe umuceri uri hano ngo ntiyo gukwarurira n'abana umuceri utetse. Yewe kaze mbagaburire kuba kiri hariya bangana kuriya. Abana n'abanyina nibamara kuba bakuru ga bafite icyo baye bakora, abana nabiwe ibintu se bizashoboke, tuzorahashoboka pe, ntabwo bizashoboka pe. Zashoboka umuntu kuzayiri jewe se koze mu giti, koze mu mabuye, azoza yirirwa ashiremo filime imwe ivemo ishire, ashiremo indirimbo zishire, ashiremo ibintu byose ashaka, ngo ntiyo kuhagira umwana, ngo namwuhagira ntazoba kibaye mugabo. Ewe itu kuzabaza abandi nabo ko ari ukubabayeho. Jewe birananiye rwose, birananiye pe, birananiye. Inzu wogira ngo ndimo abasazi.